Halo teman-teman, selamat datang di channel Nadifa NF. Hari ini aku mengenal warna-warna sambil meletuskan balon. Yuk kak, cari balon warna merah. Ya itu betul, nanti tapi kita nyanyi dulu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon merah. Coba meletus. Yuk meletus. Teman-teman, hore. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Meletus balon biru. Yuk, balon biru mana? Yeay, teman-teman. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Cari bola warna balon warna ungu. Yeay, pelutuskan. Yeay, teman-teman. Betul, itu warna ungu ya, Kak. Warna ungu bahasa Inggrisnya purple. Yuk, sekarang cari warna orange. Dede Diva, Kak, bantuin, Kak. Meletuskan balon, Dek. Bantuin, Dek. Iya. Wah, nggak meletus-meletus. Teman-teman, lama sekali yang nggak meletus-meletus ya. Wow, teman-teman, yeay, warna orange. Orange color, where are you? Here I am, how do you do? Orange. Sekarang Dede Diva, Kak, gantian, Kak. Dede Diva coba deh warna pink deh. Mana deh pink deh? Tuh, Dede Diva yang meletuskan balon, Kak. Kak, Dede Diva, Kak, yang meletuskan balon, Kak. Yeay. Oh, Dede Diva belum bisa katanya. Yuk. Nyanyi lagi, Kak. Pink color, where are you? Here I am, how do you do? Pink. Sekarang kita mencari balon warna hijau. Mana hijau? Yeay, ayo kita letuskan, Dek. Yeay. Green color, where are you? Here I am, how do you do? Sekarang tinggal 2 deh. Balonnya warna biru mana, Kak? Yuk kita letuskan. Tuh, 2, 3. Teman-teman, meletuskan. Pinter, tepuk tangan dong. Yeay, sekarang tinggal 1 nih. 1 balon, tinggal 2 ya, Kak. Tinggal 2 nih. Ada balon warna hijau sama putih. Yuk kita ambil warna putih, Kak. Yeay, letuskan, Kak. Yeay, pinter. Yeay, wet color, where are you? Here I am, how do you do? Wait. Sekarang tinggal 1 nih, teman-teman. Yuk kita letuskan lagi. Yeay, teman-teman. Wet color. Wah, green color, where are you? Here I am, how do you do? Green. Yeay, udah dulu ya, teman-teman. Dadah, Dek. Dadah, yeay.